kuli pi rok ki parjor ki jusut nan pe ku war ni channel teknik por ngan pen I pi bumno ba pin pe yaki kyrteng ki jong pi hakar ba yede bat ka ne ka BSF ka ba kidang shide ban pen mare shan hang ne ha mekhalia te knang ban slam ya por ko do jong pi pingas dang no ningkong ni ha ban le ha google la ne khrum hang ne ngin ha ban to BSF Border Security Force tementak la yalam shek nekan link kabato bsf.gov.in tementa hap clear khang ne tementak la yalam shane nangta pi haban scroll shopo namar kadon shopo kana shortlist candidate for document verification and detailed examination for post city GD for ST candidate of Meghalaya te menta ngala dep ban download ya kane dengan le isya jika download mo kane gede yakiba le medical examination ma perlok amdei bala syajit tementang le shuni dokumen namar ngala dep ban download tementa kala yalam na shane hangne office of the inspector general headquarter BSF Meghalaya Shillong. Shortlist candidates are required to report the respect DVDME at 6 a.m. at the date mentioned agenda's name. Kamut ba pihak banle hakati tarik pakila dep banto kasentar kadai has maupat Shillong. Tangne pila tip roll number jongpi ka kyrteng jongpi pat ka district ka bapiwan. Pila ban pe ya ka tarik ka bapi pihak banwan. Namar ba ki pihak la ka jong group. Kisdang nadu arpunyo tarik jong banai banwan hadu banda dep baro handlus pa ngot kiba kila dep ban jin bandai le yakatika medical examination lane taka document verification knang ba kiba sa kin sayo ban jit biang da kiwei nomor kapus lu don hadu khatsan spa tementa kidang pa ang terus pa ngot ban le yakatika DME DV pe kidan hadu andrus pa ki banle ya kata medical examination dai tamne perlok kulish pun kulish jarmo